Ka Jhds Development Society harangkat ka Jhds Trilang bat ka office jong ka Khublei Germany. Kala plaj pajba sa ka wepat ka Ïing baduk ya ka balate kerpang da kita ki organization nakamata ka Ïing kasem jong ka kong Smiti Phawa pasyong basa ahlum perdi mi mentudu. Ya ka ne ka Ïing lapli ya ka arpapra tarik risau arjar prolai. Da ucaman ka balang Katolik mi mentudu ubalam shua cermang harangkat ka Jhds lang u director ka Jhds upadar manbha pakem uba Dennis Kurkalang Koordinator Jhds, Ba Yalam Mi Lengdo, General Secretary Balang Katolik Mi Mentedu, Ba Frederick Sana Arangkat Bat Kiwede Kirang Ba. Ya kane ka Ïing lasna bat penbit penbiang, da ka Jhds Arangkat Bat ka Jingkershan, na ka we kalong kami ka banari Germany, ka aga de geloka. Shoban od Uriban, ladon ka Jialang Balengkot, ya ka bala penyait, da Ba Frederick Sana, ex-chairman Balang Katolik Mi Mentedu, balayo ka Jingkeran Balengkot, na Ba Alam Shua Cermang, na Fadar Manbha Pakem, bat ka Jingkeran sengungu na ka Ïing ka kong Smiti Phawa. Haba ay Jingkeran u director ka Jhds ulapan pau ka Jing sengungu. Ya baro ki badon keti bat karsyan ban Pynshna ka Ïing baduk ka badon kam Jing Arab. Bar ula kan turu i kinong yo kenti ka Ïing bakin sumar bahai ka Ïing kam tam bandon ka Jing ka Jing sengutu jingmut chi Ïing system kana marwan ra ka long yilong sem ka babaha bamiat bat basuk basain. Hadin ka Jingker kui ka Ïing da Fadar Manbha Pakem layo shushu ka Jingkeran sengungu na kaliang ka Kur Phawa, ya ka bal ay da uba Sahon Phawa, Presiden ka Kur Phawa mi Mentedu unit, ubal penpau ka Jing sengungu, ya ki badon keti ban Pynshna ya ketika Ïing baduk. Kibasa ha kani ka Ïing ka batmai, bat ki bapan ya ki Jingker khu jong me, tolong mame ka cekari ha ka badon ha Ïing. Unong senran habaki mi na Ïing, bat uba pediang sna ubaha habaki wan pai na Ïing. To syak skor yaki habaki dam banduai hame hala kasmi. Bat habaki jing impert hei kalawai. To pediang yaki sya kazaka syongne kaba mela pengkre nag banta jongki ha Ïing ukpa jong me ha kaba mi syong bat me im junom la junom. Dear Smiti, on behalf of Aiti and her family, and also on behalf of Khublei, Germany, I handed over this house to you. And from today, you will live here with your husband, with your two daughters, and may God bless you abundantly. And remember God always as you live in this house. So ini por hachwa wo ai yo new ribbon uman kam kedak kecin kawa dawai ya kedi yung kesem kam dedep kurku kurdo ya ka uman sket ko yung kesem kawa skit ko scam kawa kong Smiti ulok bagi kon kiti yang ka u song wo sa gin do mentu kesni u yo gi sket ya kete ke jimaya belai po ini yung kesem kamu deman ko yung kesem utnom tendai kamu dah yo wat me na dong hadong wa ka jingim yung kile uman go ka jingim go thme ha ko maya yo blai ha ko em ka jingim maya kam ka yung besam na do ka be pa ikon gikti uman ka ka jing klelat kleluti wa na do mentu ka sngi wo wai o a new ribbon wa ka te ka wan ka wit ka wa ko em hayung hasam uman sket ko lai bai lai renti wo blai uman kerku kerdo yiki na don tu kesni adu kisni ki por ki wadawan Dewi kinong rai bah, dewi kinang kachat, dewi ya kinong kre kabut kabor, wadayo ikini kayung. Tina kaliang yung ngalay ang penkuwa penpaw hiyong wa kajing siyangmu iya ka kani ka kong akati kelaka kawaman ka nong yarap
kanong sponsor ya kani ka yung kasem. Kabru kawam timit yai kom timit ya ka Smiti Henry ko em kamansim kaw keluit kamansim kaw sbon wuyarap ya kibru kiwaduk ha kini kithan ha kini kithau ki yoki. Ni ka jing Khublei kumju ya ka Khublei Germany kumda UP lang ba ka jing krelang wa ka Jhds wa kani ka Khublei Germany dayo ile katu kani kikam mangi nakaliang kichnayung kani daman ko kayung kawale nu banai dedap dokor khui ko nang kong hani po min tedu ko ar po kanduli bat kani kawale bat yuluti lang ba ka jingkor khuyung blai ka je kre lang iwaro wa nini sikmale dawyo chuchui u yarap kiwaduk uchna ki yung kisam Nene wirap ki hakinu ki benta ki wa emkam namta ki kena skor ki kena pure ki waduk kamba tip pijan salam le ba ke em tu ka tuition mo ka tuition ka ba sedangi tu da arsnam tam mo arsnam tam ka ba ka free tuition ka ba da pelai da ka RCF school hanrei ka da sponsor lang ba ka Khublei Germany bat em kiwi le ki kam ki perchangi ile kajing kemen kayong kam ginong yarap ani kajing kemen yong ka akathi le yong iwaro to wuyu phi kam tre phi kani kayung sumar phi kani kayung penbha phi le ni dang em ki wadang sa itu ini au penjanai penbha chu phi te kamada yo phi kani kayung ko wa me le man ko phian le re yo ko wa yusuk te ewa pi uchong pi hagan kayung da kajing maya chi kurim kajing maya kagi kon gikti kajing imba imit bagi marjan marpa